Globin Rongphat Arong Along Adharsa Vithalaya Schooling Pupon Tanglo 17 Suchengjanta constituency ke parlo Globin Rongphat Arong Along Kiduk Kilakaw Somara Tumapan Aki Joy Pen Luka Charlilong Ji Apan Adharsa Vithalaya Schooling Pupon Tanglo Pinibang su Adharsa Vithalaya Kang Pupon Amai Along Aluhi Amai Pen Rong Mawi Police Station Jiwan Mara VDC Chairman Branson Terang BJP Mondul President Sam Ingleng Rong Mawi Municipal Bar Chairman Sunaram Terang Chairman Pura Terang Ajitobi Minorities at Amai Pujuna Singh Ing Tilapen Ong Dung Aluhi Ausomar Api Apo Atum Jitong Dun Si Mai RDP Ponsi Kuson Si Bangso Adharsa Vithalja School Kireng Verji Mapu Hai Hui Alam Chingwai Pon Kumat ni abang pujong si bangsu Adharsa Vithalja Along Osomar Lo Pacharli Dunji Neng Hang Pulote Awar Sai Dolang Puta Mai Along Pachinipon Lapen Hapu Mondul Presiden Sam Ingleng Atumpen Kithan Kapachini Pon Ateng ke Bangso Adharsa Vithalja School 17 Suchengjanta Constituency Angkang Arlu Rong Mongwe Ahawar Long Loke KSC Keja Pon Teams Ronghang MLA Dorsing Ronghang Local MAC Gachi Rong PP Atum Neng Kimisen Ajok Si Chibi Pon Longlo Puta Than Pachini Pon News Desk Report Karbi Long 20.7 News Itu dalam cakap lah sih orang Arab itu tuh gitu kelak sama sampai kasus sekolah nggak cerita itu di fan bang kami na tentang perima lah kan benar bang kayak dak change staff dengan orang tempini lah sama orang kami cicak pun aja itu semua teng mata ini teng cipamantan itu dokter engineer sama paman pun orang nonton kasus sekolah kan paman pun orang nonton lamcak sipil langsung itu kami langsung ningthelo lah kan dia nama kayak itu dak lokal leader tuh macam lok sampai orang tuh kecil tuh fan baru itu तो तंते की जोशी ला तो वाला बंग समय बंग स्कूल में कहीं भी आशा को ला मैंने कहीं दो असों अंदर से तो पता ini nanti तुम ही पेन ini jitu Tuar bang kela ke 1 kilometer an ilitum siam sar kita bona ifan order pielo la pe estimate pin eta tangelo non arwi kehing botol kehing pen joksi mane klempon peton lo already contractor instrument atumi site pin enta bang alo so tuar bang ini akini tek menunggu sini kayak gitu kena pen am to Gobin Rongphat before Kathar will spend up to that can be the 1 kilometer